rockstar le rimoy lama milar tak tak te zinga hian engwangin nge kumsum ni pasari mi ni athi antam em chan ilo ngai to ave to ngayem blues legend Robert Johnson achanga Amy Winehouse te 90s to malama grunge music mga rimoy kovele MTV optu Kurt Cobain te guitarist Jimi Hendrix te thlengin kumsom ni pasari mi ni in anthivekani anthi dan la hi thi dan pa nga yawang khop mai soihat kai khopa makle ngai to ti thui ani deu vek mai a chen chu chan shat mai theilo khopa makle danglamte a chen te chu an nun uluk lo ra twara boral ta te le ma ni in ti hlumte an ni nok midang po anom nuala anol puina kan shat ve thei tur ang chin ho hi voina chuan kan ron tar lang don ani ama sabera chuan video masalama kan khel to chingchang per thiam em a chingchang per thiam em awanga tharau shal nia an soichin Robert Johnson ania Robert Johnson chungchang hi chu video masa a kim changzokin kantar lang to a description a link kan da anga in lo thlir ve cheu donia a toy zong in soi maila Robert Johnson hi chingchang thiam lo tak thina nia a thiam lo ema wang hian chainom na le soi chiat na atong na sa hle thina ama ero chu chum khat chu tu ma mu le shat lawin abota a hemi chung hian kong le kong in tan tlang na crossroad ta kalin setana hne na thiam na adila chu vele palian tak ataksa zong dum chuak vek churon kalin Robert Johnson a chingchang la a aron her mil saka chumi nuwa Robert Johnson chu an kholama let le in thiam na na men lawa thwamin na omta ani Heng awang te hian mi puite chuan a tharawa shal ni nge ya an ngaya he thu thang hi tun thlenga ti tam tu alani nima sela mak tak main kumsom ni pasari mi lek ni in a hlotlin na chan po chim ve man lovin a boral ta ani a boral chan hi chiang fek focus shat ani lova soidana tam hle a chen khat chuan a mei che kop thin pasal chuan thikin a whisky in tura telani anti a a chen te chuan setana hne na chingchang thiam na adila a ru let nan a tharawa thap ta sia chu a tharau ngei chu setana hian aron singta ani anti thung panina chuan The Rolling Stones band khai pa te zingami an band ming The Rolling Stones po phwa tu Brian Jones sa chungchang hi ilo thlir ho leila he rock music fachuam hi kumsang khat zakwa somruk lai hol vela tangkhan na men lovin drugs le rui thei thil sang lama boy chowin jail bang te po azut pha ve nge a anun boro takawang le tharum tho na a cho chwa china wang chuan kumsang khat zakwa somruk pakwa khan be na changa chwa tirani nima sela hemi nu hian hundom lo tak ain her chuak tlat be na chwa sana changa thakhat aral or ti vela a swimming pool monga thia charani khovel pum abara khaya uitu le athina chiang cha khovel mun sanga antling mura police report a chuan zule drugs wanga che swal ni in na inziak bok Brian Jones athi dan chungchanga hian thuleng wak vel atam hle a tun hnaya British investigator te chuan Brian Jones chu tha ani ti inan soi chen khat chuan Brian Jones hilal chung kwa ami Princess Margaret nen anin ngai zonga Princess Diana chunga thleng ang chia kha achunga hian a thlenga chunglal chung kombi le sa te chuan Brian Jones hi an thata ani anti a chen khat ero chuan Brian Jones hi The Rolling Stones band hian setana laka in thoina ata nan hlana ni anti boka herin dan ti maktur ting hian The Rolling Stones chuan kumsang khat zakwa somruk pakwa an album Through the Past Darkly ti back cover chuan Jones sa thalak hidar thalang ke phena chiang lo roya ti lan ani bok chu mai po ni lawin Brian Jones sa an ban lim khan athak tu tur Mick Taylor chu June thlatir lama an puang zar ngal bok writer Terry Rollins chuan contractor pakhat Frank Thorogood churing hlelin Brian Jones nen an tui chem dun na in how buain Thorogood hian anim hlumta ani anti The Rolling Stones band former road manager Tom Kilo Kabial no Janet Lawson chuan pula Brian Jones le Thorogood tui cheng dun lai hui mu in anua Thorogood chu kutkhur lok aron lut le in Brian Jones sarwang an mu nuwa po engtin ma che chang lovin na om renga
pui na zon po atum lo atibok Brian Jones hi athi hian kumsom ni pasari mi tho ani pathumna kan ron soile tur hi chu rimoi lama tui kher lo po in alem chuan na korle thil hlu chi sang sang te chu kan mel sha to nge inarin om athiam le lar ema wanga chingchang le aming po thil in me taka chang zo ta ani mizo football chanchin soidona esma somtluang ate ming ril ruwa aron langve ngal zat ang hian chingchang soito hi chuan themtleng te jok ang maya ril ruwa ron langve ngal zat thin chu Jimi Hendrix hi ani Hendrix hi rock and roll mel mai thak tu ani a awang lai hi kumli air or chau mani se asul nu chia ero kum tam tak nuwa po thai bo thei ani lo soiwar deuh phe chuan father of modern rock music ti hiala an soi chin ani a nima sela hi rockstar po hi 60s chawa rockstar dang ang bokin ri hlo le ni pat me chiat na lama afilim bik lo alar wang lai tak amang chau chan don chau emoti lain kumsang khat zakwa somsari khan kumsom ni pasari mi ni in amaluak ngei ha ka Boral charani nima sela Hendrix a zui chin tu pakhat chuan Hendrix a thi na chuti pal thil thu ni lovin Thah ani ati a Hendrix a manager Michael Jeffrey chuan manager atanga aban thut mai a hlau ema wangle Hendrix a chuthi se a hlok jok tur zia te shareng chungin athata ani ati tlat thung he soidan hi ti oi om tur hian Michael Jeffrey hian Hendrix a thi nu hian $1 million ni vel chu Hendrix a life insurance policy atangin adonga khang hun lai poisa hlut zong ne na chut chuan tam tham tak turani Michael Jeffrey hian Hendrix a mut theilo benvon ne chu sia in sleeping pills tam tham tak a mom tir chin ti po a in pom thlap bok palina chuan Janis Joplin hi ani Janis Joplin hian San Francisco khodung chu a rimoi le zai moi tak mangin a op ne hlea ma se hetiang tak anula ro pui hian buan ne lo anei vele tlat mai chu heroin le zu ani voi tam tak sim tumin a beya a hne ngang si lo kumsang khat zakwa somsari khan kumsom ni pasari mi tho ni in heroin overdose wanga Boralin hotel room pakhata charani he athi hun hi rock legend dang kan tarlan tak Jimi Hendrix a thi nu lok kar thum po ting lo ani nge Janis Joplin chan nai tak pakhat chuan overdose wanga thi ani lo ti in asoi ve tlat thung pangana chuan Jim Morrison The Doors band an lead singer hi ani oldies rock ngai na tan chuan tu tenge The Doors chu tia inzo angai to lo American rock band lar ma sapol tak an rimoi manga khovel deng chuak tu te anni an lar ema wang hi em ni ang an lead singer Jim Morrison chu zu indan athiam hlei thei tabik lo stage a rova tak tak a che in an perform na tur mun po a hun taka a thleng thei ngai meu lo ani po achunga mi te ang bok kumsom ni pasari mi vek ni in kumsang khat zakwa somsari pakhat khan heart attack awangin perisa a Boral ta ani parukna chuan Kurt Cobain hi ani hi 90s kumcho malama grunge music huang chunga voklal lem chin kha ani ma se lo tlin na nasatak changchung si hian Kurt Cobain chuan ril rulama harsat na namen lawa ka kumsang khat zakwa somkwa pali khan anupui le afanu kalsanin inkap luma charani arwang hini thum nuwa electrician Gary Smith chuan security lighting a fit donin a muchau bok arwang bula hian suicide note mu telania nima sela fans te chuan ama in thatani an ring thailo handwriting specialist ten a suicide note an enchianga specialist chen khat te chuan a suicide note top kharna ti lo chu ama handwriting ni in an shelo chu mai pya lama a suicide note le a pena ti hian a fingerprint mu anilo anti zel bok doctor te chuan ataksan endika heroin 1.52 mg per liter hu mu ania mishing tak satan chuan he an heroin hu za thi tam tham tak ania doctor te chuan hetiang khopatam hi Kurt Cobain hian injection lut thein an ring lo thei te reng po ni se shotgun met per turin chakna anei thei to lo shim an tibok a oma shotgun a in mut ngat bok he shotgun a hian fingerprint man tlak le chui chian na atana changkai tham pakhat ma mu ani lo bok atop na atan chuan hlaphwa thiam le zai thiam chung chuang Amy Winehouse mang hian top kharila
a ochak tak le a style dang dai tak te chu a champion pui chiang hle ti kan chevek ome award le choi mo na dang tam tak adon pha a ma se heti lai hian he nula la le zai thiam po hi zu le drugs boy a lutin kumsang ni som pakhat July ni som ni pathum khan Londona a ina kumsom ni pasari mi ni in thia charani nima sela toxicology report aron chwa mi chuan Amy Winehouse taksa a khan drugs engma mu ani lauti mu chwa ani tlat mai nima sela achung te chuan Amy Winehouse damdoi mai ni lovin zungol ve ani a rihlo boya tan anin zia te soin zu po hi ngei tumin a beina sa a voile khata ngei thut atuma wang hian a hrisel na intwarin a boral phata ani ang anti a hetiang case thil tak tak ani a mithiam te chuan zu in rei to lutuk te chu hetia zu an han ngei thut hian an thluak chuan thithiam lovin a chol ta dai mai thina hei hian stroke le heart attack awanga thina a thlen na sa hle an tibok Amy Winehouse taksa a hian zutlem te chu mu ni ma se thina thlen khopia la tam emo claim emo ani em ti chu sha thiama har thu an soitel bok conspiracy theorist te chuan he thil makdang lam tak rockstar le milar chung chuang bik te kum in ang veka an boral na hi ming phwa in club 27 emo forever club 27 ti in an vo a he club atel te hi chuan rimoi lama hlotlin na sa tak dongin ama ero chumak tak main kumno pangte kumsom ni pasari mi lek ni in an boral zel ni in an soi king achunga kan ron tarlan tak te khi mi chanchin nga tak an ni a an thi dan mak tak chungchang ringot po chuya video shan cheu dai thei tur khop an ni hlom ole khati zong khatu jum video ta na kan ron tarlan thei te chu ni le mai se he kumsom ni pasari hi thil makdang lam takani in sha em rockstar le milar zwal bik te hi enga nge kumsom ni pasari mi lek nia an boral zel mai le chandang lam tak omini sha em nge nia rockstar nun polo takin an nuna pot toy jok chupo ni se engwanga kumsom ni pasari mi lek nia kal kher kher nge an ni ang ingai dan comment section lama lo thai lang ve le ro le